Hirya no hino mu Rwanda ndumva amajwi y'abahanuzi. Mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, ndumva amajwi y'abahanuzi bahanura ku Rwanda. Namagana. Ni uruhuri rw'abahanuzi bahanura ku Rwanda. Abo bahanuzi ni bande? Uzasangamo abana n'abakuru, abize n'abatarize, abihaye Imana, abapasitori, abapadiri, abemera n'abatemera. Ni uruhuri rw'abahanuzi. Mbese bahanura iki? Iyo usesenguye neza, uzasangamo amajwi abiri asobekeranye, bitoroshye gusobanura. Ijwi rya mbere ni uruntu rusobekeranye n'amarangamutima yatewe n'amahano yabaye mu Rwanda kuva kera kugeza magingo aya. Ijwi rya kabiri ni ubuhanuzi bugira buti u Rwanda rugiye kuba paradizo, u Rwanda rugiye kuba akarorero k'amahanga. Amahanga azabyigana aza mu Rwanda kuvoma ibyo atabonye ahandi. Biroroshye guseka no kunyega ubuhanuzi nk'ubwo. Nyamara gufata amagana y'abahanuzi nk'abo ukabyita ubusazi, ukabyita ubutekamutwe, ukabyita amashitani cyangwa se guhahamuka, kwaba ari ukugarukira hafi mu bushishozi. Wasanga ahubwo Imana ifitiye ubutumwa igihugu cy'u Rwanda en tant que nation. Ntabwo bwaba ari ubwa mbere Imana ihaye ubutumwa runaka igihugu runaka. Iyo icyo gihugu cyemeye ubutumwa, biba ari umugisha. Iyo kibyanze, biba umuruho. Ni nayo mpamvu muri ubwo buhanuzi iyo usesenguye usangamo kamugobeko ngo nimutemera iby'Imana ibategeka muzarimbuka, igihugu kizarimbuka. Iyo witegereje ibera mu Rwanda ukagerageza kubihuza n'ubwo buhanuzi, usanga shitani yarashimuse ubwo buhanuzi ikoresheje ubugome n'ikinyoma. Uzasanga mu Rwanda bavuga ngo mu Rwanda ni paradizo, ni twebwe Singapore ya Afurika, amahanga aza kutwigiraho. Ni nko kuvuga ngo mwigira icyo mutegereza ku Mana, ubuhanuzi bwaruzuye. Oya, ubuhanuzi ntiburuzuzwa, turacyategereje mu marira no mu masengesho. Rwanda'S mission in the world. In Rwanda, in every corner of the country, I hear prophecies about Rwanda everywhere. Everywhere. It's like an epidemic. When I look closely, I discover two intertwined elements common to all these prophecies. The first is the pain and disappointment stemming from the tragic events that have occurred and are still occurring in Rwanda. The second element common to all these prophecies is a prophecy about Rwanda, that the salvation of the world will come through Rwanda, that Rwanda will become a kind of paradise, that the nations of the world will flock to Rwanda to find renewal. The problem is that such prophecies are not isolated cases. These prophecies are heard in all segments of society: farmers, intellectuals, pastors, monks and nuns, believers and non-believers, and even foreigners.
Hundreds, even thousands of people are prophesying about Rwanda. I sometimes hear people ridiculing them, saying it's all lies and evil. This is a hasty conclusion based on a superficial analysis. I'm beginning to believe that heaven, that God, wants to give Rwanda a mission as a nation. It wouldn't be the first time. It's quite common for God to give a specific mission to a particular nation. When that nation accepts this divine mission, it becomes a blessing. But if that nation refuses, it becomes a curse. Moreover, in all these prophecies concerning Rwanda, there's always a warning saying this: if you don't obey these words of God, you will all perish. When you analyze these prophecies and connect them to what's happening in present-day Rwanda under Kagame, you discover something strange. The devil has tried to thwart these prophecies. Amidst lies and violence, Kagame's regime dares to say this: Rwanda is paradise. We are the Singapore of Africa. The world comes to learn from us. This is to say, expect nothing from God. The prophecy has been fulfilled. But no, the prophecy has not been fulfilled. We still wait in suffering and prayer.